So following the attachment can never bring true lasting satisfaction and happiness. Sekošana, tas, ka mēs sekojam pieķeršanās objektām vai pieķeršanās domu vietai, tas nekad nespēja atnest mums patiesu palīdzošu laimi. It might be able to bring little bit of samsaric pleasure or samsaric satisfactions for a moment at the very beginning, but eventually what happens, it as we mentioned yesterday, it leads to more dissatisfaction and more disappointment. Tas kādu brīdi sākumā var sniegt zināmu samsārisku apmierinājumu vai patiku, bet jo ilgāk tas notiek, jo galu beigās tas noved tikai pie lielākām ciešanām un neapmierinātības. In many of the Buddhist scriptures, they explain example with like drinking a salty water. What it means is, in order you have thirst, and in order to satisfy the thirst, you drink a salted water. What it leads, it might give you some relief for a few instants at the very beginning, but then that makes you wanting more and making more dissatisfied, wanting more and not being satisfied. So that lead to more and more dissatisfied. Daudzos budismu tekstos ir izmantota līdzība ar slāpēm un sausūdens dzeršanu. Tad, kad mēs esam izslāpuši, mēs tveramies pēc sausūdens glāzes, un kaut arī uz īsu brīdī tas sniedz mums kaut kādu mierinājumu. Tad, kad mēs esam izdzēruši glāzi, mēs gribam vēl vairāk dzert. Though your purpose to drink is to satisfy your thirst, but actually it never satisfy your thirst because you are still wanting more and more. Un mēs ceram šo tveramies pēc sausūdens, tāpēc, ka mēs esam izslāpuši un cenšamies tādā veidā reminēt savus slāpes. Bet to mēs nekad nevaram izdarīt, un tas mūsos tikai vēl vairāk pastiprina šīs slāpes. In one of the sutras, Buddha says, so long as you follow attachment, satisfaction is never found. Vienā no sutrām Buddha saka, tik ilgi, kamēr jūs sekosiet pieķeršanai, tik ilgi, kamēr jūs turpināsiet pieķerties, tik ilgi jūs nespēsiet atrast ilgstošu paliekošu laimi. Whoever reverses the attachment or abandon or give up, with the wisdom attains satisfactions. Un tas, kurš apvērš šo pieķeršanos, ja atmet to, sasniedz gudrību laimi. So, dissatisfactions and the pain, suffering which come due to the dissatisfactions all come from our mind. Neapmierinātība, visu veidā ciešanas nāk no mūsu prāta. Our own attachment. No mūsu pieķeršanās. True sense of content and satisfactions and the peace, the happiness, joy comes, which comes out of that satisfactions also come from our mind. Un miers, apmierinātība, laime, arī tas nāk no prāta. Or wisdom. No gudrības.
if we understand this point, the more better understanding we have or better realization we have of this point, then we will not run after external object all the time. We will focus more on working with our mind to find lasting satisfaction, peace and joy, happiness in our life. Jo labāk mēs sapratīsim šo punktu, šo tēmu, jo mēs vairs necentīsimies tik ļoti skriet pakaļ pārējošiem apmierinājumu objektiem, un tādējādi mēs spēsim gūt lielāku prāta mieru un apmierinātību. In the modern society, in the modern world, the level of stress and the level of depression is so high. It is something a new phenomena, and not positive phenomena. Mūsdienu pasaulē un sabiedrībā tas stresa līmenis ir ārkārtīgi augsts, un tas ir faktiski jauns fenomens. I don't know exactly in Europe, but like in the United States, they say 80-90% of people take some level of prescribed antidepressant pills. Es nezinu, kāda situācija ir Eiropā, bet Amerikā apmēram 80 līdz 90% cilvēku lieto kaut kādu veidu recepšu antidepresantus. That happens when people lose being in touch with themselves, with their mind, and when they begin to run after external objects to make them happy, to bring them satisfactions. Un tāda situācija rodas, kad cilvēki pazaudē kontaktu ar sevi un dzenas tikai pēc ārējiem objektiem, kas varētu padarīt viņus laimīgus. Because happiness and satisfaction wasn't coming from here. You are looking for external objects and you get that external object and that doesn't give you satisfaction, happiness for a long time. Then again you have to get a new object to make you happy and satisfied. Again that doesn't satisfy you and give you long enough. Again, so you keep on trying to get new object in order to make, and just trying to get that object and running after that object. The time, the energy spent to get that object takes away and make people stress and then leading to depressions. Un tad, kad mēs nemeklējam un neatrodam laimi sevi iekšienē, tad mēs dabiski meklējam to kaut kur citur, kaut kur ārienē, un cenšamies atrast arvien jaunus apmierinājumu objektus ārienē, bet ilgstoši paliekošu laimi tie vienkārši nespēja dot, un visu laiku tā dzenoties pēc arvien jauniem objektiem, mēs ieguldam tajā procesā milzīgu laiku, tas prasa milzīgu stresu. So you run your whole life, one after another, never finding time for yourself to just sit and look inside, and so that's the problem in the world, the modern world. Un tad mēs visu laiku
pavadam cenoties pēc arī jauniem un jauniem apmierinājumu objektiem. Un mums nekad neattiek laika, lai ielūkotos sevi, un tā ir mūsdienu pasaules problēma. That is when we follow, that happens when we follow attachment. Un tas situācija rodas, kad mēs sekojam, kad mēs pieķeramies. But if we don't follow the attachment, if we give up the attachment and we follow the wisdom and find some contentment, some satisfaction, some joy from within, from here, then there is no need to run after the external objects. Kad mēs pieķeramies, tas mums liek cīties pēc kaut kā ārēji, bet ja mēs spējam ielūkoties sevi un atrast iekšējo laimi, tad mums vairs nav nepieciešams cīties pēc ārējā. Lama Zopa Rinpoche says, no desire means no pain of attachment and no pain of anger and no pain of jealousy. Lama Zopa Rinpoche saka, ka tas, ka nav alkas, nozīmē tas, ka nav arī pieķeršanās, dusmu un skaudības. No disturbing emotional pains. Nav traucējošo emocionālo sāpju. There is tranquility, peace, miers un rāmums, openness, atvērtība, space for sincere love and compassion to arises. Vieta, kurā var rasties patiesa līdzjūtība. One of the obstacles for the growth of our true love and compassion to each and every sentient being is the attachment, because attachment discriminates. So when you follow the attachment, then we discriminate within the sentient beings, and so therefore it doesn't allow us to have true love, compassion to each and every sentient being. Viens no šķēršļiem, kas liedz rasties patiesai līdzjūtībai un mīlestībai pret visām notošajām būtnēm, ir pieķeršanās. Jo pieķeršanās dēļ mēs šķirojam visus, un tas ir šķērslis, kas liedz rasties vienlīdzīgai attieksmei. Less, again, Lama Zopa Rinpoche says, less desire means less pain, more satisfactions. Un Lama Zopa saka, ka mazāk vēlmju vai alku nozīmē arī mazāk sāpju. More freedom, better meditations. Vairāk brīvības, vairāk meditācijas. More realizations, more inner peace and happiness in life. Vairāk realizācija un vairāk miera dzīvē. Again, he says, no desire means no pain, no disappointment, no problems. Un viņš turpina, ka nekādu vēlmi vai alku nozīmē nekādu sāpju, nekādu problēmu.
But inner happiness, peace and satisfaction. Bet tas nozīmē iekšējo laimi, mieru un apmierinātību. So that is not only what Lama Zopa Rinpoche says, but if we observe the attachment, how attachment functions, how it works in our mind, then our experience confirm those statements. Un mums nav jāpaļaujas tikai uz to, ko saka Lama Zopa, mēs varam paši novērot, kā funkcionē un darbojas pieķeršanās mūsu prātā, un tad mēs paši varam izsvecināt šo apgalvojumu patiesumu. When we follow our attachment, our mind becomes very narrow and limited. Kad mūsu prāts ir pieķēries, tad tas kļūst ļoti tāds aprobežots, ļoti šaurs. It is hard to see the full picture, the totality of the object. Un pieķeršanās laikā ir grūti redzēt visu pilnu bildu un uztvert objektu kā veselumu. Also it restrict our happiness and joy. Un tas arī ierobežo mūsu laimi un prieku. For example, if someone is very attached to a certain taste of the food, piemēram, ja kāds ir ļoti pieķēries konkrētai garšai, kā ēdienam jāgaršo, probably you will be limited to one or two restaurants in the whole Riga. Tad tas novadīs pie tā, ka par labu esam tik sadzīti varbūt tikai viens vai divi restorāni visā Rīgā. And when you go to other places where it doesn't serve that same kind of taste, you are not happy, satisfied, you miss the other which you don't have. Un, kad mēs dosimies uz citām vietām, kur paēst, un tā kā tur nepagatavos to ēdienu, tā kā mēs esam ieraduši vai kā mēs vēlamies, tad mums pietrūks. But if we don't have any attachment to any particular taste or like that, then I think will be much more. There will be much more option, much more freedom. You can go to any of the restaurant and you can still enjoy and find some level of satisfaction and happiness. Bet ja mēs nebūsim pieķērušies kādai vienai noteiktai garšai vai ēdienam, tad tas uzreiz pavēr mums iespējas izbaudīt daudz plašāku ēdienu lūku un mums pavērās daudz iespēju, kur paēst. So I gave you just one example of food, but that is same in anything. When you are attached to certain things, then your happiness, joy or satisfaction, we are talking about samsaric happiness, samsaric satisfaction, joy, even that is very restricted. Un es šeit runāju viens tikai vienu piemēru ar ēdienu, bet to mēs varam attiecināt uz ļoti plašu lietu loku. Un jā, ja mēs esam pieķērušies, tad pat šī samsāriskā laime kļūst ļoti ierobežota. So
even that attachments comes due to the ignorance of misunderstanding and misapprehending the reality of self and other phenomena. Un arī šī pieķeršanās nāk no neziņas, no tā, ka mēs nesaprotam vai nepareizi uztveram es, jeb sevi un to, kā darbojas citi fenomeni. Misunderstanding true nature of self, true nature of your experiences, true nature of things around you and the world. Un tā ir neziņa vai nepareiza izpratnē par to, kā darbojas gan šis es, gan citi apkārtējie fenomeni. Even though there is no truly existing I, no truly existing my body, no truly existing my mind, no truly existing my experience, no truly existing my friend, enemy, our ignorance grasp, apprehend and hold truly exists in self, truly exists in my body, truly exists in my mind, truly exists in my experience. And on the basis of that, then all other negative emotions comes. Un kaut arī nepastāv tāds patiesi pastāvošs es, patiesi pastāvošs mans ķermenis, mans prāts, manas pieredzes, mani draugi, mani ienaidnieki. Tā mūsu neziņa lietas uztver tādā veidā, ka tas ir tāds patiesi pastāvošs. On the basis of grasping or apprehending truly existing I, then there is apprehending and grasping truly existing others. On the basis of truly existing others, then there is truly existence friend and enemy within the others. On the basis of truly existing friend and enemy, then we have liking and disliking. On the basis of liking and disliking, then we have different emotions. Positive emotions, or pleasant emotion and unpleasant emotions and experiences. Un balstoties uz to, ka mēs uztveram, ka ir šis patiesi eksistējošais es, no tā izriet arī tas, ka mēs uztveram, ka ir patiesi eksistējoši citi, kas savukārt noved pie tā, ka eksistē patiesi eksistējoši draugi un patiesi eksistējoši ienaidnieki, kas tālāk noved pie patikas un nepatikas, kas savukārt noved pie dažāda veida emocijām, patīkamām un nepatīkamām. If the self or all the phenomena exist truly as
our ignorance apprehend or grasp, then as we investigate more deeper level, thoroughly, the more clearer it has to be. But the reality is, the more we investigate, the more truly we go deeper, the more unclear it becomes. Un, ja tiešām būtu tā, ka eksistē šāds patiesi pastāvošs es, tad vajadzētu būt tā, ka jo dziļāk mēs analizējam, jo skaidrāk tas kļūst redzams un tas rada arī mazāk šaubu, bet patiesībā, jo dziļāk mēs pētām, jo skaidrāk paliek tas, ka tas tā nav. Even in our ordinary world, if some news or something is true, as you investigate more, as you go truly more, things have to be more clear and clear. As you investigate, as it becomes more unclear and unclear, it means there is no truth in how it was reported. To mēs varam saprast arī no parastiem gadījumiem mūsu pasaulē, ka ja mēs kaut ko arvien vairāk pētām, tad šī lieta kļūst arvien labāk izprotama, arvien skaidrāka, bet šajā gadījumā mēs redzam, ka arvien dziļāk izpētot, tas kļūst mazāk atrodams. So when we don't analyze deeper, when we don't analyze very truly, again it seems self. Our ignorance apprehend and grabs the self to be like more solid, more concrete, as though it is real there. But when we go deeper and try to find where is that self that ignorance grabs or apprehends so strongly, of that truly existing self, that solid self, that concrete self, if you investigate within your physical form or body and within your phenomena of your mind experiences, then it becomes more and more difficult to find and pinpoint saying this is the I and this is so. It becomes more and more unclear, more and more before it looked so real, now it becomes more and more unreal, and that what it shows is that it is not existing truly. Instead of being more clear and clear, it has become more unclear and unclear. It's becoming more unreal, which seems so real at the very beginning, when that ignorance is strong. Ja mēs nepētām šo veidu, kā pastāv es, vai mēs turpinām uztvert, ka es patiešām ir reāli pastāvoši tā, kā mums šķiet, tad nezinu, mums liek domāt un uztvert, ka es patiešām ir tāds reāli satverams, reāli pastāvoši, bet tad, kad mēs sākam to pētīt dziļāk un mēģinam atrast šo reāli pastāvošo es, izpētot savu fizisko formu, mēģinot to atrast prātā, fenomenos prāta pieredzēs, tad mēs redzam, ka nav iespējams paņemt un iebakstīt ar pirkstu, ka, lūk, šeit ir tas īstais reāli pastāvošais es. Tā vietā mēs redzam, ka arvien neskaidrāk paliek šī es robežas, un tas, kas mums agrāk iepriekš šķita reāls, tas kļūst arvien nereālāks. Un
mēs nonākam pie secinājuma, ka tas neeksistē tādā patiesi no savas puses pastāvošā veidā, kā mums šķita sākumā. It is saying our ignorance apprehend, grasp friend, enemy as real friend, real enemy. But again, if we do the same process of analysis, then what is that real friend? What is that real enemy? Is that the body of the persons, the mind of the persons? Then again it becomes more unclear and unreal. Un tāpat arī neziņa liek mums domāt, ka pastāv tādi reāli patiesi pastāvoši draugi, patiesi ienaidnieki, bet ja mēs sākam izpētīt, vai tas tā patiešām ir, tad mēs saprotam, ka mēs nevaram nonākt pie tāda secinājuma. That person's body and mind, or the person cannot really be the friend or enemy just by itself, because before we met him or her, he or she still had that body, mind, that same person, but he or she wasn't our friend, enemy. So that himself, herself isn't the thing that what we call my enemy or the real enemy or friend. Un mēs nevaram teikt, ka šī te cilvēka ķermenis vai prāts ir kaut kas tāds ļoti apzīmējums kā draugs vai ienaidnieks pats par sevi, jo šim te pašam cilvēkam bija tas pats ķermenis, tas pats prāts, pirms mēs viņu satikām un pirms viņš bija kļūst par mūsu ienaidnieku vai draugu. Tā kā mēs nevaram teikt, ka šis cilvēks pats par sevi ir ienaidnieks vai draugs. Or is it our relationship, not the person himself, not the myself, but is our relationship, which is built on some kind of liking and disliking. So it is that what we call the friend or enemy, is that just good relation or bad relationship? Or is the liking and disliking, which is the basis for that kind of relationship? So again, if we analyze it, vai arī mēs varam mēģināt saprast, vai tas tomēr ir tas, ka mums, vai tas ir kaut kas, šīs attiecības, kas mums veidojas ar šo cilvēku, kas liek mums viņu nodēvēt par draugu vai ienaidnieku, vai tas nāk no mūsu patikas vai nepatikas. Or is it because he or she treated you in a differently, one of them treated in a nice way, in a way that it contribute or help you in a good way, and the other ones kind of contribute in a negative way, harmful way? Is that or is it that actions itself? Vai arī tas nāk no tā veida, kā šis cilvēks attiecās pret mums, vai viņš izdarīja mums kaut ko patīkamu, vai izdarīja kaut ko tādu, kas mums ļoti nepatika, vai tas ir tas, kas deva savu pienesumu. If that is the case, then of course we should have also a different way that can be our enemy and friend, because some weather contribute in a positive way to our health, some weather doesn't
contribute in a good way to yourself. So if there was and then also different objects, external objects, some of them are useful and some of them are unuseful. Does that make them our enemy and friend? Vai tas nozīmē, ka ja kaut kas, kas tiek mums ja tiek izdarīts kaut kas tāds, kas mums nes labumu, vai tas automātiski ir nosaucams par draugu, un kaut kas, kas mums nepatīk, ka tas ir nosaucams par ienaidnieku. So, when we don't investigate, it looks friend, enemy, they are solid, concrete, they are so real. But when you really go behind, why is his friend, what is the friend itself? Trying to find that friend, what is that friend which I hold so tightly? What is the enemy which I hold tightly? Is this the person? Is this his mind? Is it our relationship? Is this my liking or disliking? Is this his or her actions? When you go deeper and investigate, it becomes kind of more unreal and unreal, more unclear and more unclear. That clearly shows it is empty of truly existence. Un mēs varam redzēt, ka sākumā, ja mēs šo jautājumu nepētām, tad mums šķiet, ka mūsu draugi ir patiesi, mūsu ienaidnieki ir patiesi, bet ja mēs sākam to pētīt, kāpēc tas mums tā šķiet un kāpēc mēs tik cieši turamies pie šiem konceptiem, tad mēs sākam pētīt, vai tās ir attiecības, vai tās ir kaut kādas patikas, nepatikas, vai tas ir atkarīgs no darbībām. Un tad mēs varam secināt, ka šie draugi, ienaidnieki ir tukši no pašpastāvošas eksistences. You think really exists truly as it appeared to us at the very beginning, or the way our ignorance holds, then it has not only the appearance, but also the mode of the way it exists. As we go deeper, it has to be same, but then we find that discordant, the way it appeared to us, or the way our ignorance grasps, and the way things exist. So therefore, it is not truly existent, and therefore the mind which perceives as truly existing self or truly existing enemy or friend, they are mistaken. Un, ja tiešām būtu tā, ka viss, ko mēs uztveram, pastāv tieši tādā veidā, kā mēs to uztveram, tad pētot to sīkāk, mums vajadzētu gūt arvien jauns un jauns apstiprinājums, ka tas tiešām ir tā, kā mēs to uztveram. Bet tad, kad mēs veicam šo padziļinātu analīzi, tad atklājas, ka tas, ko mēs uztveram, patiesībā maldīgi un nebūtu tā, kā mums tas sākotnēji šķiet. Again, now, if we observe our feelings, our emotions, our mind, we can see the more strongly we hold the self as more real, more truly. When someone says bad thing or someone does bad to you, the more stronger negative emotion, feeling you generate or experience. Un mēs varam to novērot arī attiecībā uz savu prātu, jo
spēcīgāk mums ir šī te es sajūta, jo vairāk mēs uztveram, ka šis es ir patiesi pastāvošs, tad tik līdz kāds nodara pāri šim te es, jo spēcīgāks ir tās negatīvās emocijas un sajūtas, ko mēs piedzīvojam. In the same way, the more stronger that we believe and we hold friend to be true, real friend, or enemy to be true and real friend, the more stronger, more intense our emotions, the more attachment we have towards the friends, and more stronger and more intense negative feelings such as anger and hatred towards the enemy. Un tas pats attiecās arī uz draugiem un ienaidniekiem, jo spēcīgāk mums ir šī pieķeršanās, jo drošinās, jo spēcīgāks mums ir emocijas un dusmas. Check it out with your own experiences and find out that is true. Pārbaudiet to paši savā pieredzē, pārliecinieties, vai tas tā ir vai nav. The less we believe, the less we hold, apprehend the enemy to be less real, less true, the anger, the hatred, the negative feeling is less stronger, less intense. Jo mazāk mēs uztveram ienaidnieku par kaut ko reāli no savas puses pastāvošu, jo mazākas un vājākas ir mūsu dusmas un negatīvo emociju izpausmes. And same, the less we believe, the less we apprehend, hold enemy to be less real, less true, our attachment is less and less strong, less intense. Un tāpat, jo mazāk mēs uztveram ienaidnieku par kaut ko reāli no savas puses pastāvošu, jo vājāk ir mūsu pieķeršanās. So that is how the ignorance which grabs, apprehend the reality of self and others mistakenly, which serve as a basis for the basis of attachment and anger, or for the basis of stronger attachment and a stronger anger. Un tas ir tas veids vai mehānisms, kad neziņa liek darboties mūsu uztverei un attiecīgi noved pie spēcīgākas pieķeršanās vai dusmām. So that is why that ignorance is the very root of all the delusion, very root of all our karma, very root of all our problem, suffering, pain. Un tieši tāpēc arī neziņa ir visu ciešanu, problēmu, sāpju saknes cēlonis. So if we want to find the solutions to our problems, our pain, our suffering, permanently, not just for a short term, temporary, but permanently, then we have to get to the very root of those problems, those suffering, and that means getting to the very root of that means getting to the ignorance. Un, ja mēs vēlamies
atbrīvoties pavisam no savām ciešanām, problēmām un sāpēm, ne tikai īslaicīgi, bet tiešām pavisam, tad mums ir nepieciešams nokļūt līdz pašam saknes caurulim, kas ir neziņa, un atbrīvoties no tās. If you want to get to the very root of the sickness, disease, not just treating the symptom on the surface and symptom, if you want to go deeper, the very root of that disease, that problem, then it needs to go to the fixing that ignorance. Un, ja mēs vēlamies izārstēt slimību, nevis tikai apārstēt tos simptomus, tad mums ir jātiek līdz tiem cēloņiem, kas izraisa slimību. So with that, we kind of more or less conclude discussion on the second noble path, the truth of the origination and cessations, origin or the cause. Un ar šo tad mēs vairāk vai mazāk pabeidzam otrās cēlās patiesības aplūkošanu par ciešanu cēloņiem. So after the lunch, then we will discuss the truth of cessation and the truth of the path. Un tad pēc pusdienu pauzes mēs aplūkosim ciešanu izbēgšanu un ceļu patiesību. The way out of the problem and the way out of the suffering and samsara. To ceļu, kā ir iespējams izkļūt no samsāras. Okay. So again, we dedicate all our positive energy or karma Un tad nākā veltā visu savu pozitīvo enerģiju un karmu. for all the sentient beings to have a better understanding, realization of Four Noble Truths. Lai visām jūtošajām būtnēm būtu laba un labāka izpratne par četrām cēlējām patiesībām. And to have a true love and compassion. Un visām jūtošajām būtnēm ir patiesa līdzjūtība un mīlestība. Chanju Sen Choden Boche Ma Ke Panam Ke Gyuchi Ke Wanyam Bame Panyam Kome Kondu Pewa. Thank you. Paldies!